Tramatoi suba Manipur State Assembly gi Trahundu suba session ngasi ayuk pung tramatoi dagi hauki. Haunubi matungina Speaker Y Khomdram ngasi gi mifam madu hokdok bagaloina business mayam mathang pakhat ki. Ngasi business singi manungda maruwe ba wafam mayam yawrabasu miyamna yana pamna kiba COVID-19 gi matangda Khomdram Assembly constituency gi MLA ke mega chandra call attention motion nama bukut ki. India gi oina COVID positive oibagi sang nema basu Manipur gi yamna wangi India da hojik lairiba positivity rate chada ani gi makhada lei Manipur da di chada 33 gi mathak ta lei haiduna phongdok kheba loina COVID-19 gi thengna ba hona bada government tawriyo thabak mayam MLA singna tawriba thabak miyam tawriyo thabak mayam maduba han makta da mahangna mayek sengna thamkheba loina masigi matang da government makai dagi achumba report ama pami na haiki Karigidamagta India gi oina positivity rate si nemaga Manipuri na samwang don leibsi karigino kari asoiba lei kadai da hoba lei government gi makai degi karmamonga thawak lakhali haibna se wafam thamki mahak masamak MLA ama oina mahak masada natana Manipur gi MLA punamakna COVID-19 na sibu thangana ba magi constituency singda thawak lokhutpa matamda awaba khudongchadaba maya mayok nakhi hojikti khara makai di phare adubu Manipur gi phiyam ase yama sokchina laribanina masigi matangjida achumba wafam sing thambiu miyamna khangba pami haiba wafam thamki call attention motion adu gi mari lena thamakpa tongan ba wafam singi matangda pakhom piraduna amadi sangdo warol thammadana chief minister na handa maktada COVID-19 thangnabada saruk yareba mi pumnamak aibdi miyam adigi COVID warrior sing frontline workers sing MLA sing media gi miyoi sing police personnel amadi civil society organization miyam punamak ba handa thagat ba phongdokhi chief minister na hai COVID-19 gi ahan web ti yamna phajana thengnakhi second web chu thengadabana te thengnari adubu delta variant ko ba variant makhal amsi nambana moidana khara awa ma phim ni mayok nei haina chief minister na phongdokhi develop Tauraba country khada infrastructure mayam ama leirabasu ayamba lebak singda COVID ki matang dadi infrastructure awat pangaktani COVID-19 sandoiba mahik asidi anu thorokba nawna thorokiba mahik oibana masina kari oirakadage kari ohelakpa yaba haibadu khangdabana madugi damakta hana thorang tawduna lebasu nate Manipur su masigi damakta hana thorang tawbusu nate adubu second web lakpa asidadi thorang mayam ase tawhuga loinana infrastructure da khara makhaidi Pagatla yam padan oxygen gi matang ventilator gi matang adagi hospital gi bed masing hengal anba suna chingmo yam tawre angang chingi tongan ba hospital thame hojik su kyam gaida covid ki hospital ama ngasi tare ni pani ngong da loisallaga mayam da khudol to banga magani haina chief minister na phongdokhi adubu anauba laina oiba masina ngasi leidu film sidagi horen kari ora kadagi haiba khangdabana haibada aluba film lei haina phongdokhi MLA megasa na thamkhiwa wafam amagi matangda sengdo aduna chief minister na hai India da second wave lakpa matung da COVID ki peak oima tam haidare yamna kanna positive oiba hengal pai sang chida India gi tongan ba state sing da COVID-19 gi positivity rate si sa da 44 gi mathak tale be yauki matamdu da akoi gi Manipur gi positivity rate khwaidi gi wang ba 23.9 ni haina chief minister na phongdokki adubu hojik leriba phim masida India gi oina mapum oini yengboda pharak labasu state khada di phim ji yamna sui Mizoram na Manipur dagi hena sui haibna se wafam thamkhiba loina Manipur gi su hana le phim makti natre 23% yoramba positivity rate ta madudagi amuk 19 69 le mado hojikti yamna hanthar e haidana chief minister na phongdokhi infrastructure phalam daba mayam phagat pagal loina phim asum phagalak pagal loina government ki makai digi honaba yaw honari miyamna su honaba yaw honabiu haina wafam chief minister na thamkhi Manipur gi oina vaccination gi matang da paladna chief minister na hai hojik phawbada leiba vaccination gi sang ase cha da humpu mukti cover tawrabane aduna masi bakti yamna pharabani aduna vaccination ase soidana masigi matang sida lakot pawa thaprom lakotsi miyamna su singnaba leitana hida kapthok piu haina phongdokhi infrastructure gi matang da makata na paladuna oxygen plant sing district mayam ta mathang hangdorok loinana COVID-19 na sibu thengana ba doctor sing nursing adi atai staff sing engage tawba sina sing baham mayam ama thamki adubo COVID-19 na haibase masigi beren asi anuba Manipur da leiriba adi malenga pham kya da leiriba
ꯑꯗꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯒꯠꯂꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯗ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯦꯞꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯖꯕ ꯅꯠꯇꯅꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯅꯗꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ COVID-19ꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯌꯥ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯗꯕꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕꯗꯤ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ COVID-19 ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯨꯐꯝ ꯅꯣꯝꯐꯝ ꯂꯩꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯚꯥꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯈꯟꯒꯠꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤ 1,900 ꯔꯣꯝ ꯈꯟꯒꯠꯂꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 900 ꯔꯣꯝꯒꯤꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯆꯤꯠꯇꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯦ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ MLA Khomdram Manipurgi ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯠꯇꯕꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯍꯪꯈꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯗꯨꯅ ꯑꯀꯣꯟꯕꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯁꯥꯕ ꯇꯤꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯒꯤ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯐꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛ ꯍꯥꯛꯅ ꯐꯒꯠꯇꯕꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯒꯤ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯊꯝꯈꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯇꯤꯝꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯪꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯇꯤꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯁꯤ ꯍꯣꯝ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯃꯤ ꯍꯣꯝ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯩꯁꯟꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯟꯈꯠꯅꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯂꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯝꯈꯤ COVID-19ꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤ 1,900 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ MLAꯅ ꯊꯝꯂꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯏ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯃꯥ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯎꯁ ꯁꯦꯁꯟ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ COVID-19ꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯈꯔ ꯐꯔꯕꯁꯨ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯌꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ICUꯒꯤ ꯕꯦꯗ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯊꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ MLAꯅ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯒꯠꯍꯜꯂꯦ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯐꯒꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯕꯗ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯀꯟꯁꯜꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜꯅ ꯅꯦꯝꯊꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯧꯍꯧꯔꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ MLA ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ COVID-19 ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯗꯣ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ MLA ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯅꯪꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯋꯥꯏ ꯈꯦꯝꯆꯥꯅ ꯑꯣꯕꯤꯆꯨꯔꯤ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤ
haukiba matam kharagi manungda Manipur Legislative Assembly gi member oiramba mioi taruk Lok Sabha gi member oiramba mioi ama amadi Manipur Assembly gi secretary oiramba ama laikhidabagi matangda Chief Minister bu awa phongdukpagi thawramado pangthokpa hobiu haiba wafam speaker na thamki haukiba matam khara covid pandemic ki akanba saithang nangba matamda laikhitraba mioi sing adodi Outer Manipur Parliamentary Constituency gi anirak hana MP oiramba paukai haukip Kaisanthong Assembly Constituency dagi karaktuna MLA oiramba amadi minister oiramba Laisom Lalit Lamsang Assembly Constituency dagi karaktuna minister su oiramba adi matamamagi MLA Wangkhemayum Brajabidu Oinam Assembly Constituency dagi karaktuna MLA oina leramba Dr. Irengbam Ibolbi Ketrigao Assembly Constituency dagi karaktuna MLA oiramba miyamna tayai haraga khangnaba Thangjam Nandakishore Karong Assembly Constituency dagi karakhiba Henry Pauktai mayamna samna Henry Pauktai hena khangnaba Purul Sepu Henry Pauktai maana Manipur Legislative Assembly gi member oiramba matungda handak laikhidaba Ketrigao Assembly Constituency dagi karakpa minister oiramba handakta laikhidaba Bibek Raju Wangkhem amadi Manipur Legislative Assembly gi secretary oiramba Thangjam Megras miyoi ni panasina laikhidaba ase yama thamoi sokpa yama nuaitaba adugumba thogdoksingni covid pandemic manungsida ayamana covid na maramodina laikhidabani haina chimmisana phongdoksibolena makhoina laikhidaba ase lebak asigi state asigi oina achawa mangjawani assembly khaktagi natana magi kendra khaktagi natana miyamgi oina achawa mangjawani haina phongdokhi makhoina laikhidaba asida imung manung na nang horiba awabada saruk yabaga loinana makhoigi thawaina ishwargi mafamda ingachikna laikhinaba assembly na warep ama lokshi heba wafam thamki Shri N. Biren House ki leader su oiba Chief Minister amadi opposition leader oiriba Congress ki Shri O. Ibobi anina laikhidrabani pangi matangda makhoina tawramba thabaksing makhoina akhoi afaba magun singthakhi Chief Minister Shri N. Biren na hana Lok Sabha gi MP oiramba paukaibu saitu assembly dagini mahase khwaidagi ihan hanba kuki gi MP ni anirak hana MP oiramba loinana Congress ki leader singba amasu oirami mahase ana matik chawa chinga madi tam ani makki yaifana hona wadu balu chingbani haina phongdokhi Shri Laisom Lalit pu yamna systematic oiba amadi financial discipline leiba financial gi system sida yamna nithina maintain tawba adugumba afaba lu chingbani mahase MPCC gi president amadi secretary oina su thabak tawramba hana college amada oja oibagi sinpham lagi horokpa adugumba masak naiba miyoini haina singthakhi Lamsang Assembly Constituency gi laikhidrawa MLA Brajabidu gi matangda paladuna Chief Minister na hai ma ase mathong thina tawba adugumba ma ase matamamada minor irrigation amasi kadagi Minister of State oina so thabak tawramba adugumba luchingba amani miyang yai phanabada honaduna lakheba adugumba miyoini haiki ma ase NGO oina yamna mai pakna miyang gi thabak tawramba yamna ngalligai matamda Lamsang area da natana Manipur gi oina nursing gi khangde ama health ki sector jada kan bathak tawramba government gi service tawbudi miyam gi thabak tawbusni hana phayena khalaga thabak tawgiba duma miyoini haina simnisana phongdokhi oinam assembly constituency gi laikhidrawa Dr. Ibolbi gi matangda palladuna mahakdi leba ki khanba afaba miyoini wakhal leibani mahangna MLA oina tam anirak leiba matamda opposition da leirabasu ruling da afaba suggestion piduna Maasi ruling ni opposition ni haina adugumba khandaba miyoini lewaki phari harabadi chokthawlai tana thabak taw miyoini haiki mahak masamak doctor ama oina miyamgi thabak tawrokpani maruina khoigi max ki project director oina HIV/AIDS ki thangana wa khona bada kan bathadang lokhiba miyoini haina singthakhi miyamna tayai haraga khanaba laikhidraba siri ndakishor gi batangda paladun che minister na hai community sing yumanakta nusinaba poroknaba khonaramba misak sing yumanungda mahaksu amani mahaki assembly constituency Khetrigao si tongan ba community ahumna punna khundaba lamni haido community ahum sing asibu manaba miyang ni yangba loinana nuksi chanana leminana bo khonaraba miyoini hana phongdokhi law and the legislative affairs amadi labor amasung employment gi minister in charge Sri T.S. Saitar Batranasu tongan do bill lahum puthokpa loinana introduce tawki